Pinasawalim turang kana maraman di sambulu bena kasaka enda kita bagi tali juga dan dona kabi dan nonton pinggir rabi o ya na ketuli sing di pulo me hembagi bena nonton turang hisa ronon dolu rosang bulu ketulu kala ni ndu juga tabi da botor juga na kabi di pinggir rabi tintai we kamani na nonton ni sama juga nonton buno lama dobit sabak sabu itu genda bulo bekenta na nonton salika kambura kini radio bulun do mata San Francisco pikito udo to kana kabi na di kuwa ya sabak kila juga nonton makan ni raki anu ita kini totok tal juga nonton bisa mati kuna buno lebo merke and the people walk to California maybe come to me the Korturanga bakatang like in the Bay Area and the bulbena kama in Sonoma County will take in the city of Santa Rosa ken people no pola kata become to sar na bubali and non to bubali the radio bulundo wata bubali to ke ni sa boy tikutiko and puno lebu California sa bak sa buito en bang bulbena na mbakam bula become ni and kabi de ving rapi and the ndai aba bulta ngabi kemuni na siya matal tunga mai na be matin tu taleso en vei punua duin so se lebi matin tu le lebu tale so en non de burpura en kabi de vinga rabi en dai eu pedila no bono monindo ni vinga rabi en dan do bota chugani sanga ne bisau weekenda en do ngano programa en do rongoda tu en be kabi programa ni lotu New Methodist Christian Fellowship no gutisu no gubernur na bima maniono me kuti kento yani kin na bitu na kalau sapo bina kata gre bitokani na kabi de rabi en dai ko sapo reta chiko non to bitokani en ngale bota par chukani o ya en na bitu na kalau kana kabi de rabi dai bikem ni sa siamo chukuma na non to roni baba ni Facebook page elo bina kasar gai wasia tunga non to bitokani en ya kabi de rabi dai abaga ni bina kabe Virtu na mati lolo nei Mora Simona orto siamo sarchu me Hastings o ando na buno mai New Zealand bulo benaka Mora Simona pakatalan kina be turanga Michael Leviti binaka sa bole na no ni siamo tok mai na ka binaka di bing krab ni na ita talanga Gabrieli tebi to sungu ni bulo benaka baka ni binaka na bugu di bito kani na ka di bing krabi dai ya dan bisa mati tuga ni ko sa poreta ka chuko na se mati kenta bata tunga no to vital no takatu no bikaya to be no buno lama no bici bakata kira buno lebo merke kira be matin tu tale so ni tu kumbuta kata-kata no da be bakana no bitunga na bi akabi to do sarra me mbala to no bula ke na bi ka to do sarra yo ya nangai se mata tu ya de don to bito kanitu na akabi de bingarabi ndai ya ana bagno ni mak talanga be andona kango kelera ni na batu ni bula bina ke buni baka ni binaka au sana tega buta ikenta manta berto na mati lo toka orto wakilele bo butura rai live music mai serne mai Australia na mati lo na kambani Joe Chang George Knight tu na sangalau baka tanga kina ke na ilulu na akabi de bingarabi ndai na upasi panene le bula binaka na sema chukumai kei rei funga wai hasta tu mando kento na kavi na kuai wasea non qui vola au soli akina na no mo bei che muni mola ki karona kamo maroroya e veinga una salu nimbula ni tiko marau vei che muni
Totok na tayo talanoya.
Darong ta mo binang sarana kila mga matal ta itu na yun to may bunong balamu ken na be korto to sarra en kabi di bing kerabi ting ta mo binang tsukina ke virta birau na matilalaw balik ko roi kitu mundu bakal laki na bibili ame tuitonga en buku di ser to toko ya sama lo ambula be kemdo to sarra bio kadi da be korto to sarra may bunong balamu ser to ko mayei sapota itu kan be kemdo en kai binang di ko sibida tolo na rosa ul kapana beniti na to salke kambura gi bubale na radio bulan do bata na kabi di singa buki lulu ende Wakai lavo ena Bagarobuka, Radio Bulan do Bata San Francisco, Mekoti Kanda Batamai. So if you're interested in learning, right, our campaign is open to everybody. So we would love to be able to provide you a basic education on finance. Kaya bakay, long binakamayan sana kandua, sana tiko binakatalangana kena isaw. If you are thinking that, you will attract death. Na raw kan lang ni tos na chana kemisaw na baka na ibakatangan danyan din ni nomutumbu. Prangoda na imbalan-balan di vaka sa manggo kena bunga tala na nonda programa waro taki. Ano ono na kaloka na via kami ni waro muka vi kemado ya Amerika. Doon na kaloka na singile ni waro ay vi kemado may viti. Wakai lavo ena waro muka. Prangodi kina nanonroy vaka sala na kena daw ena vika wakai lavo. Radio Bulan do Bata San Francisco. Mekauti Kanda Batamai. Saya ngambeka ni pais teki tigo na namulore na buku ni smoke check kita urau ni buku iko. Girita mai nito team ni Empower Team and the Southern California Pacific Islander Community Response Team mokuneki na labi buku bagai labo kaseng ni saumi. Gir mai ena ono rua ono saiba dua liwa ono. Navabe kumarota katibu. Senga, esan dondi na namaraw kinabaga vingile wo wakila. Balata? Kesa mani ka vivi na nongumbula, kemundo sana senga nilenga. Dona senga talanga ni rere walo ma semundo warakati ko nila wundrang-reng. Balata ni swata kabatu na nongu life insurance policy. Iko na kamu tuwa katabi ya? Sa tumumantanga na numundrang ay senga tu naman tatu pepa. Sa tiko na mate, se senga na pepa, senga na lenga. Ese rawanganin dua na nombu life insurance ve Lincoln Heritage Life Insurance. Na kambani ni life insurance kanga niti kenda binaka na ito kay kanda sama iwaga tiko-tiko ngoya Amerika. Rawa-rawa sar na baga leo fomo. Text mai kina vasay wawalu, walu wandua, tolu walu lima, ena kena ituku-tuku mataylalay. Yavalata, deo nanggay dalata, and Radio Bulan Duavata. Wait talo no te kina na bika membaleta na nondong bula, may weira na kena daw may natambanan ni bula so. Nasi, na puniway. Prangoda na ba na kaloka na bika Abilitu City, and a veto ko ni Lincoln Heritage Life Insurance. Na kamba ni Life Insurance, kanga nitikan na kay Witi Amerika. Radio Bulan Duavata, Mekauti Kanda Vatamai, may San Francisco ki Burubura. Sema mai ngai você yani.
Biasa din sa retalo ni urung butrayan da kanan gumateta na kabi de bing rabi de mai murni vangi kinasauza meado ngaunai ai orna bikile ya mendorangan bala besar mai indele na kai bakatang lakin na si rosi tu indele na besi o bulo lang siar tagi cunggo en kabi de bing rabi de ya arto mai tali mangitaka serto mai tali baga matini sawe katagi na bikenda na mati lolo totoka nengas nibuli lindu atakataka na tangin indele ya topa en kabi de bing rabi de saboto bikin de rusul kawal no miniti me bana kelo kunton na dana tigu matan na vikaya to nonto pura-pura baka me leite sartunga en ngonongo ndona be ibana ya do mai ndona kurni buli mai Serbia da kilam tanga mai Serbia wele ndona vida na baki sawo cinda ngona sebili utagi tukin ndona turanga o Slobodan Milosevic rangai ruana mati lau baka tu na baka merakau tamata era bibal na ngono ya na vida na bak sawo cikla tini ke dio sanga bulo 90s ya Ratko Mladic we batu ba na tan ri ko na ken boso le busarga ko wabarita ka cikanya ya Slobodan Milosevic mai Serbia don pipa mati imbula era pula kan era pipa mati tunga baka tegir don sibulo baka tur meka iya sa utstali don ngo nombalabu ngo don ngone yang baki tini ketolu reta matan ko yang baki tini ketolu baka matea lewe walu fellow students erto vata saranga nandona korni puli mai Serbia ang bagi tini katulong ko sanggay lebe sumay may Belgrade don city lebu ako sa barita ka juga don ngunong pala po yato tumikin don non rabi polo chinga na mati law na matanggal lipata tunga ka sama lore tal tunggo don ken huon ni bika yato chinga moya ka tuku ni tini katul ni na dorbo ang bagi tini katulong ko beso na mata kenikua mai Belgrade when sento da city lebu mai Serbia ka tuku ni anga lebu ni te koitu na dona bunua ambiutu kina na isulu me paka rosa laundry ka tuku ni se sanga ichunga mikile na ngonongo se tapa sa rebu na metar nga kinantakai waka matira to cold blood saranga orto na iranga razbuli bata katuku ni leleo ono tale kenondon ngonon gas ni buli era mabom bimbi sartunga nangonongo sama me pokota itu nangonongo Costa Kekmanovic katuku di dia banget kananta kai ni nona tata katuku ni o koebe pana botuki nona ta rau bagai bola mero bakanta kai se rau had legal permits en angona gele lo reki na vitan lo todo saraya ya na bika ya do mai Serbia en ndura ngon legal sa oji ndona turbo yang bagi tini ketul koto tunga na kai ni nona tata se siang mandani matala dia rarau ta mbeka indua bira na ngon ne panao ya tu ni pana leo walu leo no maboa ndo talanga nga sibule maboa to ko tan sarga no tombula en ndona ngona leka sa oti ya na bika ya do tiko mai Serbia en ngono go ka rombota sartunga na be news network lelebu no do pura-pura na ekabina kani kuang ya da reman den ngito no do puno lo monyo bichinton nang gitom bula enten na baka ro sarap isanto baka sarap tu kan na mata tim ni Wellington na Hurricanes mai na korturanga lebu mai New Zealand and kilabena ka di indona timia vida sar na dorobo rong ra gito mai kina nandona ngono bo bito tong na kena ngoni viti ke baka pakasama tagalesu Sireli Mbombo gitu kita na aubu ya may nalomade sa orang ora ya bito tali rangai gitu to kina ya sona ya rongol lebusar da klabe da ni ndo matanga na bawal tu ni All Blacks adi sabe donna tadina o Julian Savea
sa tuakan rona may ngito patay na singa wagaraway sarngango go santa sa siyang katalin nindang kay sarabutu na TV bambimbi manta we keta may nakorturang lebo subay o so mga mo dur o sa ngol sarngani gale baka sarabir tu orto na dorobo karto sal na may matataka may go na mata team ni Wellington Hurricanes and buku ni sot lebu ni Super Rugby Pacific ka sa tawir ti kunong takila binakar to sot pat kina tim ni Blues to lewan na cuma na bitan na dorobo don luvendra na don turang sentong gito makau tal kami na Auckland Blues go na Aurelius nga na bagsa uchi kata ki Uisaki Sotutu don luvena Hoskins so tutu sanggit talang bikin tapo di binakat juga na po na sarali atau tu irna ngoni biti na non rakabi yang tapo ko di binakat talaga na po no sa tega bu memutu kinango na non to mata timinin rua na kena tarai taki tumai na non rembulan na zorbo wang bimbi ni sar tega bu plak teg sar tsunga na system ni secondary school Ahorita bata kay so sara kumai sara mai kontra kita tunggu na nrua ndo birto da nugu turangan ita upambot bunuai leiti tu se junior don Luvendra sa angkito ba na maris na terbonggo na itantu se sa chiku talanga na system ninrua na gono da kilabina kana vita tala terbo sar tiga bu ber kontar tiga sartunga na pugu de pakasama kembale ninta vital no chuga na kabina ni kuwa nonton me san de tu na londa ninanga indo na ngona nonto mata timi sana met taka bo don sartunga werna pi mata timi lewu era tu en non buro go be kan All Blacks na mata timi ni Springboks na mata timi ni Vital orto na mata timi ni Ireland orto na bundu tu buro na ngono go mata timi ni Argentina da kila bena kan orto forward prowess scrummaging prowess en non buro da bo bena ka chukni to sa te go build te sartunga ni go orto na ko ni non da mata timi rebi so mita na mata timi ni Flying Fijians yang dapat muta batal chinga ni nanduan na iwasi talanga ni mata timi ni ruas yang wala kan rto nang gito abu gitu ngana Super Rugby to sante go plak tik sar nga ni merto na gitu juga ni na mata timi ni Flying Fijians ka so virto was ang gitu chi boli to kin kata ki dolongo durbo turang tau me sasa misulamin dolo koto sa lako bakabida na Europe tua kung aron di baka sama taga mo ya ebito sa ragay tega bu mer blend tegi juga di na system ni Flying Fijians o pambuta di erto na chuta ngai kan baka sama ni na siang wala nga ni erto sana chuga nga sa man rewalui sana rechir chuga men turbo mai England ki forense ka o kila ni sa ndona competition bina kartu sana buat total chunga gorto na turbo kembal sana pi bala tegi chunga ngona itutu kembal all for the betterment of Fiji rugby pambimbi non to mata timi ni chin kilima siang sucar tu ndo baka sam taga pambimbi no mati min le habitu batar mati min le habitu to sa champion tu ni pura no to no Olympic Games jinen to sengai tega bu regroup tale mengo botale rua na face men lago kina o ya mai Toulouse onde sa arto buka ni kina terbo no moni mata tal ngango ka botang kina na kena le songoti na sot lebu ni World Rugby 7 Series mai tukene mai Londoni anda bo budi benaka chiko sianga walenga nyo koya da bo budi benaka talanga virtu do non tang ngonelewa sabori tago turanga ita inoke male nan do bi kata bulidi do bo so bo balangi bangata na turango by hook or by crook we have to defend our title ndakila na dapat tim tangani Waratahs virtu ngonelewa enta nruka vir ndo na kai binaka sar ya do to bo budi benaka virtu non to ngonelewa to sa pakana mata na final na mo ni mata talanga go virtu na gitu chiko kirto na mata timi ka lewena chiko ndo na sprinta do na ngonelewa non to puno lomani beach Helena Young mai na mata timi ni Queensland Reds Southern Roots tu nang one leong go baka ngai ti tu na stadium na Coke se yan ta po na kasi na puno ta na round ni lengi tu kina se me beauty kino na legends na mga ngone leong go santa po na katanga da po na katanga non to mata tim ni ngone leong nin rua na bagi bitara bag sao cingkang kina non to inaugural season ina bagi go to sa bago na ka nierto saya do patalen na final kanta po na nakatsukin da sando tala muni mata on dan boru basar sar gitu kinango berto ngone leon dan cia te gira kala lebo ngone dan do poste gira tu bata pango sarto ya to sar tsunga tu buka ni punu artontu no merde ha to chukina en ngono go kanta po di binaka chuko ino ke male
ke irto na nona mate timi ngone lewa ni Fijiana nrua. Ya vita na ngito entana kana mata chukini kina final ya ngone lewa orto talanga na timi lebu ni tangane. Orto no nondo dorbo orto na ngito chuka patakina mati ni Addis Ababa na mati ni Hurricanes oya en Singapore o isargango en HFC Bank Stadium Laudala. Pokoknya ni binaka lebu kudu bitokani bambota sabe be aku buta kede ada non de talon gitu na ka di benga rapatin tai botin ka wal miniti me bana keloko abang bulu mantangani be no bulo buta mumbula nau nang sa boleh buna siama cukup main mata abiga pokoknya ni binaka telangani be mel binaka mel abang talaki be mare te lalang besi ndo sa bulu binaka abang reta kami be nomor go I kemini usah sangat juga ni mau link juga ni baka usaha blog tak ke pokoknya sianga pokoknya nindua en nantau taro be me rongomai na nanda to salika kamburaki na radio bulan 24 ndo bulan benaka mai temuosa bulan benaka meme lalama bulan benaka sa boleh no bitokani hurobo silipa hewa bulan benaka bulan brother wago no benaka bakatala kinde be mere sa tur ni bulan benaka bulau na uklan to bekana puno na be oni siamo chume kinde bakatala kinde be naita ofa tanuku benaka sa boleh ndo siamo tu men na be kapito to sara melaya lutu nambiau malo ambula ciu lomani anu malo bakata laki na be LSI Wong pakarita ka chumai bakara undu na tamani kana kaini wain ranumbula butu go sa bakanga tu arota I maramakai naksa wale na nomunital noto mai butu tundara kena kurte bioka kena wai sanga lomba ini kina na kena moli Wuru talangani kina sona kena rokete wala leito ana kena masima kena mo ziru mo tuye ni baka malu naka wala la keta la bitalo ni kanan goya bula binaka Luisa Koroi binaka na siamo chukumai na kabi binaka ni kuwa baka talang kina be kini mo in reke ni bula kemudi binaka na siamo chukumai baka talang kina be Cielingoro les chukumai biti na meramgo Sanji ni bulu binaka meramatau baka ni binaka tu ni bikemuni na yakabi di bingarabi ding ya asan do mendebi kenta na sere do mendangana sere menda baka maro te kina ngota itu si mareal atau dutu na may banole we amu sandenge do baka may banole bure ni baka matata mandamay na mandana amu sandenge Lebu sudah kira apa masalah darong otai. Bongi ni bunde na bongi endai. Aki manda vakasi sinai. Sambala bundina endo sengani veirai. Suada ke mai lewanta rusimba. Musuka sombu ya binawani siwa. Songo ngani marau. Neba katangi ni durumiau. Auna musuka tunga. Senga talebe auna mandua. Sua bakamalua. Tunga senga talebe au na mandua sua baka malua nikuwa na mbongi ni ngunu singa amu sandenge au samodenga eke amu sandenge au samodenga eke amu sandenge au samodenga eke amu sandenge au samodenga que manda mai tuisi la vena linganda rondani si kuatale niko kao ai no musinga ni sudu enda toso mai no gulewa mai tukuna be au no bulenga masa ati indina lenana amu sandenge ndaru mai meke au na musuka tunga senga talebe au na mandua sua bakamalua nikuwa na mbongi ni ngunu singa au na musuka tunga senga talebe au na mandua sua bakamalua nikuwa na mbongi ni ngunu singa amu sandenge au samudenga eke amu sandenge au samudenga eke amu sandenge au
Tura kena barama tu ruki na ngone leo to kena domon rau na mati lalau tura katamu ya na bonga ni ua ki da kau da kila beda kachikira na dobo jo na ken da wuchinga na sere mode kelebi kla di mata tapo bikin naksar cukup kita da pokok rongo to kena sero ya na ekabi de bengerabi ndai na ngauna sabo to bikin da on miniti me bana koloko na makatal chunga ni sibna pa na rusa bula miniti na rongo chunga ni rongo na bal ni songo busolo sar chunga lebi talo no lebi songo lebu na bagador chiko na statement ngango California ndon na Cabo Berland dan rongo kita laki ni tugu na kabi na ni kuwa wakatang langkina na we songo taleso ar situani arna la kuchugu mayen na bulongo dan ngai rongo chugu ni ani sibna pa en rusa bulu na miniti ya upedela no bono menindo living karabi na wakam ke bau sange siamu chugu mai matai manda ke mbau bulu bi kemni
ni bulan-bulan binak na kimuni rai na eka binak de pinggir rabding dai sa ruas ngani kede ke ruas ngani bi kimuni halo binaka duangan na like nga pada Facebook ngai wasia tu yani nanto matu bale lebu na eka binak di kuah. Wakailavo en Wakarobuka, Radio Bulan 2 Wata San Francisco, Mekauti Kanda Watamai. Now, if you're interested in learning, right, our campaign is open to everybody. So we would love to be able to provide you a basic education on finance. Kaya bakay, long binaka may sana kandua, sana tiko binaka talangana kena isaw. If you are thinking that, you will attract that. E na rao kan langa ni tos na chana kemu isau, ne baka na ivakatangan danyan de ni nomutungu. Rongoda na imbalan-balan di vaka sa manggo kena bunga tale na nonda programa waro taki. En ono na kaloka na via kami di waro muka vi kemado ya Amerika. Do na kaloka ni singile ni waro wai vi kemado mai viti. Wakailavo en waro muka. Rongodi kena na nonda vaka sala na kena daw en vika wakailavo. Radio Bulan 2 Wata San Francisco. Mekauti Kanda Watamai. Reba na buke ene kena semi na libo seneges kita urani buke iko girita mai na empower ena ono rua ono saiba dua liwa ono nada be ko marota ketiko Senga esan dondi na marau kena boge vengile bo wakila balata kesa manika vivi na nongumbula ke mundo sana senga ni lenga dona senga talanga ni rere walo mase mundo warakati ona ila bundreng balata ni swada kabatu na nongu life insurance policy. Iko da kabuto wako tapia. Sa tumu matanga na numun ranga isenga tu na mantu pepa. Sa tiko na mate, se senga na pepa, senga na lenga. E se rawa nga nindu na nongu life insurance ve Lincoln Heritage Life Insurance. Na kambani ni life insurance kanga niti kenda binaka na itoke kanda sama ivoga tiko-tiko ngoya Amerika. Rawa-rawa sar na bawa leo fomo. Text Mike ina vaseva walu wandua tolu walu lima ena kena ituku matelalai. Yavalata deonangai valata ena Radio Bulan 2 Wata. Wei talono te kina na bika membaleta na nondong bula. Mai wei ira na kena daw mai na tambana ni bula so. Nasi na puni wai. Promoda na bana kaloka na wei kabili tu city ena wei toko ni Lincoln Heritage Life Insurance. Na kambani ni life insurance kanga niti kanda na kaiwiti Amerika. Isan daw bulu binaka. Dosan kay tuki mai, endo binaka tu banggara. Iyo, ni bulu binaka. Kito singi tuki bo sarangamay. Satu token dino Pennsylvania. May baka tumuli ang madoni turta na dadaka na tumbuni wayway. Iya, kito sa mista ka saranga nakaka na mga biti. Kito rongoda, nito ay kendo na stondo bulit na kikenda to kaka na. Iyo, na Fiji Cover Store. Ito ka sarangay ligori, nakakede tukina. Na Fiji Cover Store. E kau te viti mai voka boleka ka voka se butaka na buana nanu. Boli te kitukina na tinika, tini bulu makau, Taka's ice cream, na mateni, na ika, na mbele, yado kina chase ningu na ngona, na twisties, na bongo, kay na bean, kay na bungatali. Sangay lebu sarangan na ngona, kare ang ngona binakadina. Ngay indolo mo talanga ango na nondato boutique. E boli te kina na isulu kanta kilaita ni kina kina daga dilinga, karami soli boy laloma. Wei kemo ni mai Pennsylvania, kena vebu no bole kata. Erau talanga ni wakau tanga mai na nomoni ota na taliboni se email, karatau nangai wakau tanga na nomondo boli. Yana Fiji Cover Store LLC, 100 South Mount Vernon Avenue, Uniontown, Pennsylvania. Naboni taliboni vitu seba vitu, wadi orua vitu diwa vitu ono, se bandu lima tolu seba vitu, diwa rua vitu tolu, se email kena Fiji Cover Store PA@gmail.com. Nungu chisu nungu banua. Dorongode na vima maniono kina vitu ene kabuni bugululu we kemada we California. We mani rua ene kabi kina tolu ene singlewu ni lotilewu we kemando we viti. E warotaka na New Methodist Christian Fellowship USA. Rongode ene Radio Bulan 2 Wata San Francisco me kauti kenda vatamai. Radio Bulan 2 Wata me kauti kenda vatamai. Mai San Francisco ki pura-pura.
sema mai ngai wose yani. Radio Bulan Bovan, Rekasi Kenda Batamai, Mai San Francisco Ki Purpura, Sema Mai Gai Waseyan.
Ya totok dan tobi biwa marote kiama iwan bunde queen Wambo to ni chumbe kami England di nama ramango na kono na video reda na Facebook de sale sutal bagai bici o Torrico bako ni bilang to ni kemuni marama belum tahu na kabi di bingkar rabi tintai bina kan do bako marote kimem tu na be ser kimem do rongoda tu na be ngauna sa katu di bako bina tu so tal baka kabu bombeka ni sege bako rulangat chuko na ngono go bako ni bilang to ni kemuni na matu pala bula koro mai norto koro bako turanga ya tata na kabi di bingkar rabi tintai sibna pa na diwa na miniti na radio bulan 2 bata au bako wili ketok na bikai bako retakan Oya na ilulin mati polu berdengu na nunggu ciki nenggo pakai takacuk na MP ni Fiji First William na upoto pakai takal juga di itu na tuku dan nare tadi koe ni na mati pilewai di posota na kuya dia na mana CID headquarters mai turaki kina totongo police station na nambongi ni moniti ngona puna bareta kanu poto na raumbe kan nanro na turangango latoka where the police believe there was a risk of Sayed Qayyum escaping and an investigation and explanation are warranted. Naupoto says political persecution is a grave threat to the democratic fabric of any society. He says when opposition members are unfairly targeted and arrested for their political views, it not only violates their fundamental rights, but also undermines the principles of justice, fairness, and democracy. Gaila berandre-andre bakan na itugutunggo. Bala tartau tuguna. Sa bakai bisa nganggo na matiritangi. Nakasarkan tuntu takatakabu chungo bir ni mamiturang ngambale. Wir sarnga randa tokong gor na opposition lebu sarnga naket na vital noy do niko na way kula. Sa bakai sarto sala ko sanandua. Sarto sati ka umerto bangang gaya de na sona dala. Singi dalalai satu gusar cuang ko sona dala lebu. Tu sambil tagi ciki norto na bilu tagi tu main dalam di sini kau nembaki. Non tamatin tu bici arto sati ko taro cungo arto taro ngacu ko sona taro. Mepakangan norto itabi arto taro cuko se tapa sarman dali handcuff tagi tu kina ni sengke pak taro ngicu ko lele busangke pak cuko banggo. Orto no ilu ya. Nirto sabe kaya ngamen duete ngweteng utale senga tali pak buki pak taro ngicu ko banggo. Na station no bisa. Lako yani simpati le sumai, simpati kau, simpati le sumai. Sapa kai so pakai frustrate tal chungo na social media au sa ngandri bikenta. Ka bina kaniko kento na bumale to musula ki nonto eji baga dengu na prime minister da lebo tunga la linga ni lawa men nga muri tunga na kena ngoni sala kento to be good citizens to na talo nga di nakanga to na buno to liya zoba. Itu sa kuangan itu sahabat cukup bangko. Kongori siang ngatali yang ngatali voter ki pambalabu. Kenga inamboro sa red menggale madala tuan. Ibada ke. Sando pakai kata-kata yang buem-buem na vital noa na vingauna au sando bangko. Ye, kamata sando watok may bale. Sando lako to na vital no sando pakai kata-kata daki. Ubangango. Iya sa dalali besar tu ngapa pina kan lingin law dan tu karun telengan apa pina kan lon tempat sa so sa tunggu na Facebook sa sing teling kay lolo matel so na pos sa tahu sa buka sar tu na pos sa ta tu sa tonga ngai madha o kir tu na vio kan ke nordi vio kan wan bichu ke so ordo ko merle paktaru bango so sar ngai paktaru tali chukon na tedin na nondan Abuni lawa sar may pagding no nangol telengan yu kilangol telengan ni melay tokon na tuakan angay ndombe kan na TV network may viti angay tarongan ni siya taman to tambakyo chumi kina buka to main to na posa ta arto gay tugunan yo ira na sa komento yan siya nga talento don mo taro kemuni na no muni tabi kemuni na journalist na ni may no mundo itabi nga sa tarong talento ya
Iya, sa tika me dambe baka chuku na ngono ngome non puno lamani vici ka unga ya chuku bia so ndo baki kili tu na Facebook nira baka reda wa begitu. Sona vika endo ya to baka bimbi chuko arto sa tudo chuku ni saya tandra tu na opportuniste mai na ngona ningarse sarte ka wa muri chuku mikina pa malua. Toka sarto ka patke na turang atu kombuda laka chuku mai ni lante ngami lomo ni tampa ini marama kan bicara bimba ini marama mai toka ini loma ya ngo so sa lo reisar na matin tu doko batango sar mai toka sar toki na malua sangga itu gnir sangga toso cukup mai paga malu loma so vira saran dingi tegi sar cukup na sona tutu le lebu ore tu marama sa indona matu pali rongo ni esia dan nonto punua harto mai tunden detu pakatarong itu na ngononggo tuku ni nyoko ya endo veira ya muri tok ngamai pa malua siya ni ngonong ay bisong kinamatin tu lanten tumuan ay sa bangko iyo patu pa nan bulan deli buru-burung go the battle of the fittest survival so sa kilatu di kenra so di manraya sanang gitu takatunga po pinakanon rimau na pingaw na iya ko ya sa patarong no poto na singa noa dapat duhen kapti ko ikin ko simber nindon don mehen kapta keda ko nanro ke bakon gebe wili ka pinakana bitan loya nangay wili kan Fiji village en ngona ngadi ngalalkina yo ya na bitan lo ngaben non puno lomo bitsa ko sar juga na ipolu bosen ngono go tu juga na ta prime minister ipuno lebu tiniti ko na sikan tua dari tanir sa ngole liustal na ralube may na matin tu lebu may Denmark si iyo karena ngole non punua ramai ngandi apa pinakasar anda lebu na bika saya tu menon tu puno lomo bici anda sapa udah pinakatunga ada puno sa muatu kinangon non matin tu arto porun tampe talle ataka wabu gichingo na consultation na vital no waboki ni mbose lebu pakaturanga ni poru pakatur matang mbose lebu pakaturanga lebu sa pakatarong sarnga na mata mbose lebu ngorto wa mai pakantam beranga uir na turanga bula-bula rangole mai me nta mai okachi chuko loma ya nta sana reta mantana kena muachiko na ngonongo nta sapa ko nu itu mai rada nonta turanga maramambal nonta bunolo mai no bici ni sa merna coach kenda chuko na dono bonua mentana roni nalaki tunde itukina na nonta baka samataka lebu da baka tarong tu na nonta gele na nonta umbula so saramba di tukuna lesu mengo kono ngoli bilya do ribok tak na matin tunggo do bisu tak lesu meso lesu tale na lewani gele biranga na keni toke va tu vaya ni vital no tegi na gele kala tarasar nga na lonta mai lom ambelete ni kenda ni toke bolai na tanta na boli kaumbula lebu tu na vital no sa lag tu na ngono go so udu mainduru so nyo wili ka bango pina ka klan to na kabinango mo lako nga na fekse yo sa reta bango into na kasa teka umimbiu ta na chat Fiji sana tapa yo so na ngona ndo bakai totolo tale so na matanggali isiama na mona libu-libu ay yang baka nga ni do tutal tunga na lawad di journalism non to pono mani bici na tabuloni na vital no le bango sang gembiu ta mai o chevita na uaya ko tungo biket to buka nga mai la ko mai kenton do mai mata lau tu na wili-wili so na ngona dala so na ngona ndonu yang da sabo di binak nga na vika saya tu juga non to pitilo mani na ngono puno sartos chukina don na vital no tala sa berita na prime minister pagadi ngon don ngona Mr. Mahendra Pal Chaudhary ya lo binak sar dikim don matin tu sala ko chungo ko na traveling allowance kede o te ko maybe prime minister kon to bitu chuko no undolo la ko chuki balang iyo me saba kali litaki na ngono go me direct taki na funding lebungori na sotale naka kana rani lengenita na kena toso taki chuko apaka torre taki tiga bobinaka na nonda matin tulo mai na beka pagrita Mahendra Pal Chaudhary Mr. Chaudhary pagrita ka apaka do kim do na lagi palang sama tim tangani ka ke baka mo na biwel tangman sa tawo tu nom do tang do sa taratungor kim do so baka prime minister do lago tungor na so na bi matangali katali sa sul so na pek sa sul tu ni kim do sa lagi palang do ya lo binaka
do bobin numi do ko sucini sapa na panangan na bula sa tulong dul ko na matintu sawot do sanga me pa no undul senga me tosong valilai nanggo ya sapa cukup na vital no mai non da puno lo manu vici sa baga bi binakata cukup na vitokan ya na kabi de ben karabi dindai Indona sere o bakatangita ka semba di kiri telemaingo na kabi binangani kuwa au nanuma me dasana pakayo takama da mentana rongo tatale gondona sere membale cirto chuko na wekanta mai punom balabu sanga indo chuko na bulan ko na kena biuta ki chuko weekend menta sapa ka sarabu tu na kena thura ki chuko weekend ya na be puno to ko sar mai punom balabu na kena be koro rolanga weekend tu mundu ke bilia me titonga bakata laki de mbale koroi serko na numi no koroi chuko ni kina badin rendre lotoka mai ingilandi ena senga ni ro ena swing lingan kerua malo sa siang tal ngani binaka chuga na non ta bichilo mani me swing baga li chuga na linga na ngono ngo menta sa baga muri nga ba binaka na linga lao malo ambulo binaka na siamu chuga me Wellington na ka binaka ko ambulo chuga be Auntie Sandy, thank you for tuning in once again this afternoon with Lati Let and the Beta binaka maramakai binaka na menurut siamu chuga mai na ka binaka ni kuwa Lomex sengachi bulo binaka turangayanu binaka na siamu chuga mai bakata laki na be neita kere simbola mbiu nimbula elesi tale mai ai lebuka mai lotoka bulo binaka bakata laki na be di lady di do bulo binaka mai moragan do ser men numikina orto na gangs orto da wirchiko na Bay San Francisco bulo binaka tabali tikiko bulata bakata laki na be brother George Maui Mr. Willie na isara binaka sa waleo bakata laki na be noma sikuri na ka binaka ni kuwa singa ngudep talaki na be mesa kita lamboko Raki pinaka tu melu toka nangono go dona ser menu mikin le no ono mai kantavu e lo toka baki norto no sa chiku mai orto sa bai chiku esa sa bakara nraki go ono small ngai naka mesa kita lambo na siamu chiku mai na ka pinaka ni ben garabin dindai radio bulan dobata bulan binaka talanga pe na isu to kasa na bodi mai nandi mer santuru baka no ini binaka pe mare dala langa bes kre chunda de ser men num chigino to mother ya wa tali dare koti josi ke atedar to daga chuga ngonu go winum sar chuga ani mai Tamworth mai New South Wales mai Australia go ando ser to kere chumengo men ka bangare manda orton bulon te lebungo sikewai sanjina ele no lelai noka bulo benaka Liona Lal bulo benaka bata laki ni Solomon turanga me muri ke kemdo to ko sara na sia mo mai na Zion Shopping Center en ka bilang ni kuwa mai tabua bulo benaka talanga be bulo tabalengu bulo mei binaka na sia mo mai na korturanga mai Sacramento baga no ni binaka chugantu ena buku ni gravita bin mata bin dau brother Smelimbola na vale una badi cruise to na highway 101 na ka binaka ni kuwa pakata laki no be panapasa tuere bulosia baka no dibilak talanga be tabalengu inoke sadam lalambalabu sa tuai nak sarvale buna siamu chume lautoka tabale da kabira ni kuwa kikemdo to sarmati lawa na Vesi Logistics mai lautoka nak sarvale buna siamu chume mai malo na sianga bondo ni ndo mate tabale baku ko chuko betambani ngore Solomon dituranga me muru sabore tagochi na nomdo ker ser chume oya mai na Zion Shopping Center na ekabi ni Vengaravi ende oke to sana rongo talanga tunta na sergo to na rongo tam habe be jam sarbat toli orto mai punom balabu oke sangai baru roe ni wanga buke ibimbe ka pun wachuki na rare ni wanga buke mai punom balabu amalo ambula be kemdo to sar siamu chuku mai na be yanu yanu mai punom balabu kemdo ni punom balabu do chuku ye dan uno levo California mai non da biti lomani na be corre daga sama lombula terko teman-teman itu na share ke punom balabu go Di guru wanga, yung ilang
Turun kena Iwe ame serre me Australia arto mai tomara tingo bibo marotan ki bekenda ena kabri ben garaba tintai ora dranga una saboto ko bekenda rusa lu kabitro miniti me lima na keloko ke dasan ro teman tangani bideli tuku ena e kabri ben garabi endai kila di lebu cukup na itu tuku men na baksa puya di bekenda ena ngono go ya da ro teman tangani ngo usando pagari takatokan na biya kabito doko o yan nakana arto ambiuta pata chigorto na Ono Foundation ne California se merke sarnga Ono Foundation our children's education is a priority. Ono Foundation Seafood Banquet fundraising for the assistance of 11 schools in Kandabo Reta Chukani o yan na non do bukitu irna non der na may bingarabi na non ta mati tu na be kambani anda bawa dipina kan so sa investor tungan vira na ngonongo sang wala kan orto na Ono Foundation na be foundation le liutale non ta puno lamani vici kanda ba kan ni binaka na buku ni sanga nga non do to ko ni tu ir ngone be kito merke chico na Ono Foundation go orto na turangan marama ya sana bak turang ono mai kandabu merke orto na bita patatal chico go orto sa ba baro tal chukani ena bu na buke talani na ngoni buli mai na tini kandua na korni buli mai na sano kandabu orto bita pat chukino go na seafood banquet ke ba kono pe ngole we kan lomani in the Bay Area na kor turanga we kento California ke ba so ngole mai Seattle so na so tale mai na state so la state tale so merke into nan raw nan dola wala nga na edurdur mona laki baka singa lebu baya kai baka ndo enikina o ya na bodur chingna katini katol ni singa sabo nga tin na singa me na zobiani na singoya ke mambale na manzo mengo na rona kaloko en kabi kina vitu na kaloko en kabi mbongi se sambongi ya en 9 Ross Valley Drive San Rafael California na bodur chikina na kan sa salu ni waitu imbulango ziwa Ross Valley Drive San Rafael California na matata ni vital noke ni be kartun dungar rabo chukna Ono Foundation ertodo na chukna turango le pani buni turanga serma engir ke ana sakurita man gor merto ngai talno ta chuko na ken na matila lai todok semen erto ngai taliba matini sawe ka tagi na begemu na turanga gen na mbulo lilebu muna chiko na mata abide na inaki ni kana na baka dur chuge donan raw nan dola na tikite sa baka do ni binaka chugani na buku ni namuni sabi to ko ni se lele busar sar bol tikite chiko baka di binaka tagi chiko na tikinoya ke baka ni binaka ndo namuni tikite ngiri be ana sakurita mana na abitu saiba bitu ro walu ro saiba tolu bitu 707 228 2037 se ve indizimba mbolambiu va saiba walu vitu lima tolu vitu rua tolu ana tuku mai berto na vio kani mai ono leilai i sabinaka na singa kita ile butala ngarto na maru taka chuna katini ni ambaki ni songo binaka ngo na singa kita ile buta kila binaka wasando ubang taka talchunga bikenta na vio kani na visu rechi biki muni na turangan marama da ruo kina kone leo ne sana bu turang te lebu kini na siama te lebu iya go kindo na turang token te lebu sindo na marama te lebu singa ke te lebu ena bo dur mai laie mai Hawaii ene karuni singa di September hai auto kana ngona o sabar taka chukor no plan taka rautu na nomu ngole ani mole songo bo te gerto turang marama ita na buku di sanga binaka arto chuko na scholarship fund arto do lay solitu kina en biang bagi to sar mero buku list ngai kina nangon ni telebu kar tigo mai non to puno lo mani bici ya non to buku gerto na turangan marama nita ano to songo sa sanga di bagator bikin to mainland ale bagator sarngai laie mai Hawaii karo di singa di September o ya na Singapore ruai ne mbagi binaka no turang ngo ronundolu rosanga bulu ketolu sabinaka enduan na vital nombula talanga sa taka chungo na buku ninduan na Cabo Barrel kartombito pata chuko o ya na songo rongadongo enduan na Tibichambe ni ngoni toke
arto chingo ngona gito na volleyball lele musar arto lewen chiko arto na pakador chiko ento na norto Cabo Berle ngo ko nga santa vitan lo taka juga eno via kabe eno pakador chini kerus ngabulisinga ni vulome chini kabitu ne singa mengo Cabo Berle ngo ni obe ngolikina matai sarnga siangan yung gele soma mata siana holo pakador kina o sa soma rau tu yan o zelve Peter Isaac vasa iba walu ono tolu vitu tolu rua walu ba pokon totale zelve Peter Isaac Peter Isaac ISAAC 408 637 3284 $5,000 na iduru-duru ng Bula Bay Volleyball Cabo Berle Patingo. $5,000 sa kubuto ng varong serre. Berto na mati lolo totok ni Cho Sante ki woi ningolo na bonga ke munia. Matay sartu mandangaya. Bonga ke munia. Waya usar nga na mati ser karto na. Wiba ka maru tagitu. Nang bongin ni singoya. Na ron na vito mali chiki na bat ki turangayan. Ajo ko binakasar ka na keyboard na turango. Ukilan na nando concert wabo gitu bat kita bale siru batuang talangan do giringirong cucu olomani ke cosa te go ngolo men bonga ke munia ke erto na vito kanigo erto na hune raga chuko na stage ni biba maruta ki enambong ni singoya siang walengan yo koya da sarungo tanga may na Bula Bay Volleyball Cabo Berle kembali osana somyang gona tu may na 5 kinetini kendua na kalok kembali gay chin kendua na kalok ya sa model langi sartu ngau viti rutuma rambi ke kio so sa le nawata letu kena namba diwa kena tamba diwa do tu no una tamba diwa se tamba chini sar nambong ni singoya kembali o ini bunor tu na pagaritaka sa chiku bin naksara kene lutu tu na bagai kabi asa okachi pada chiku $5,000 ya o ya na karitoa na chop sui mbulu makau Weke muninda ndo talitaka kana huru ni puak ya puaka babi kena chicken palau pau pek sarga na vakasama ya o sa somi angona may na 5 kina chini kandua o sa vakayabi ongai rongo sere 5,000 wale ngana dola pokon tale zelbe Peter Isaac 408 637 3284 ya bita ni tukutuku bikenda na kabi de beng karabi ni dai musim mata patanga ni sa foto bikenda ros 10 menit me 5 na keloko mambul matanga bita vale kafoar relifo lalam balabu neliko mai malevani binak sa lebu mbila na siamo chukuma neka binak dikuwa don ser mena numikino leite to roki mai New Zealand tabale nak da siamo chukuma New Zealand bakatala kina be indo tala tabale go mi se kalodo mai lutoka sanga ngole da bikino ndo turanga mai chuchu turanga mai na tena ni bulu binak na chuchu turanga ndo chuchu na roto Cuba ambina matu wal nei karua petri kilodo binak sa wale bu kef na siama chuku mai malepani na ka binak ni kuwa bulu binak nei mbuilo nang sa wale bu na siama tal chuku mai na muira ni non da benua Caroline Whipping bulu binak maramatau binak na siama chuku mai na ka binak ni kuwa abare tak tal mo solo turang mai muri ser ke bu nombalabu ya saro tu binak kana puak ketar ya mai bu nombalabu ke total nga ke to na kana puak ketar total nga na beria na buku ni vital noa awa bagari taka chukenya ntu ngona lek sauch ya ntu yang gi text kayo maingo na punota pa na pagadurki na Cabo Berle ando tole su batalmanda okay na pagadurki nga na rua pa ziwa walu ziwa Santa Clara Street California 94544 na Sapphire Banquet Hall na ka rua sanga bulu nisinga ni bula ome na Sapphire Banquet Hall ni ngole todo ko sarani kina na biyo kani na Bay Area baka nuni binaka na bugu de bitomani na ekabi de bengaravi endai baka nuni binaka talanga pi pana pas tuere ndona ser men mikino Melike Felipe na Holy Trinity School Holy Trinity Anglican School na saga bole bu na sia machumai na kur buli binaka go na kabi binaka de bengaravi endai baka talanga kina be Torambose imbulu binaka bulo na ita matangal
maramat tanggali go sa tonton mo juga ni wikito ay na ichugo turanga may Valentine nga mumbulu binang nugo ita may yawe raramba na kira bikor ando talaga nondo matanggali ga sa tumay yondo puno paturang toram bosi vingara bichingo emerke pagono di binaka na buku di toka di chugo na ka binang kuwa bulu binang talanga bi pasi mata malo mai siu senga mai samuo ni sambulu binang kemuni nang sa bulu binang sama chugo na ka binang kuwa elis ngalo maramanita do bo bi binang tagi tubale buna no muni ndo sama tumai na ve kabi to do sare nangauna sa boto ko bikende tin kabitu na miniti oya me 5 na keloko. Kaya kau bata taruh juga nambong ini singa yani kabo barrel. Mata sere dava. Mata sere turanga ya nunggu. Dar waktu dono na sere. Ital no ni kinova. Cosa teki waining golo. Wana nabu. Isa tavale de me va
Radio Bulan Dua Vata, mekauti kenda vata mai. Mai dan sisru ki buru-bura. Sema main gai wasya yani. Kamu sangole kanisa numwina kimo kovea na mara obaka mama su rei kombu na lo mamu memba beisa Nia lungu di batu motor boleka kuwa ni wakia Obaka taronga seda bubeka nombu
Turun kena marama terbuka kena kone leo tarong lo ya leo cikgu tu bota taror tu na wekanto ya na Paradise Roots na kabri be ngrab ni tai don na kena kabo usar nga weekend ya sangai tabu tal cunga na ono na singa sa ochi da bo bibla cikgu na bi talent di deso rasate ko butan rentan tu men non tu no manu bici na ngono go do mai baksia buta tu na non da bakanan tu pembalan lau mambimbi ninda tubi awaki tue tundo na muona tundo na muota na sernga ke na masu ke na kato doko ya sananga e coach kenda boga bolle ka tumaye so pa sis ndoro kota ka kota na ser isa tambe kata ka chumbe ka nito na ngonongo isa o ta e o kila na badin dambe tongo endo na bani nguni angona sindo mbe na baya na badile beiro e kitokina ya na vatu baya na vital noa nangonongo yo kila ni sampai kota portal nga sot ni Coca-Cola Games o kila ni lebu talanga sama rutak sar lebu na puno era duya topa na era ngoni puli sangka into mai lebu chunga non to bolu bosa tu na Facebook o kena to na puli o chitu na dona ngauna se to asa puli o sar to me bombala usar arto mai dengu tu na orto ngoni puli sangka mai non to tu na vitala no so se bimbi mai vale na moni madawaya so se ali chunga mai vale ngonongo au sapa govindo na tabule nga itabale enchi na ka obolato ngor bale chika tuno kene ye na se la kutunga ya satu no chunga moko ya ni mbule chiko chiko bote kerto vito non friend so la kusara ni balangi era le sot ba tu era na old scholars redanga go sa singa bukilul so se giri chunga ni vale tuna o se hang out tungango wat hira na nongku old scholars ibe ba tu na koko ni wingan divi ni gito inda ba ubi na mate timi ni Maris Brothers High School ni raunir to mitarata le dobi virtu na dorbo ka bakatanga kina pe orto na ngonele na dita kombau school don na sasang to mikin ngon leo ngon mai ngolekina na nor to ndo ni bokta bulidi sale no coach ko no gukai rambo iliku era Maris Brothers High School dare na lebu ni shift sa ba dur chiko ngonongo ka don na itukutu ko ngai mai ba ndik ngoboto ka ba ndik kebato ko malu na ka binang ni ko o yan na non abagarita ka chiko na turangan ita na minsta ni buli honorable kita to when ka binang ni ko o yan ni nakai abagarita ka chiko ni nandike vitale manta o yan na kena didi ba kina cooks au sabago turangan ita asiren ron abagarita ka chiko ni salure chungo ni so na ngoni buli rabuli ba bina ka chiko mai so na kurni buli ucha sa ati ka bu era laundry tale so na kurni buli sa la ko sa chiko bira na vital no ni ken so minon re duru so libira so na ilabo packages me ngole tale kina me rabiso utang non religions me ndo na kurni buli kina ndo tale na kurni buli o eu manda ni rita na bakasame ya ndo na toso ya au barita to kada nangonel ni nakasala ka mai begitu mai kantabu boleh tak na kantabu wini tak na blue ribbon vir mangonel na MGM rona em bagi bitarai ko buli to ngamai nakasala ka ngole mai bulu na kantabu pro ngole mai suba mai didi na vanan rau pambuto ni vanan rau na mita ontia sa ngole saranga iyan dita kombau school ada nugura ya sarto sa main rechiko saranga pon do na dita kombau school manile didi to kida na mbakia didi kina bi dita kombau non na ronan rau na vanan rau didi dalembanga na relay itu lukina non kola o chama ni meya na covid rumota di sini mani rawatel no na makam be me ACS atau sama manindo na shift ni angole mai kini MGM na ngole maya may rawat kina na iro na cool na usus ni amba kita kina cokes wata kina amba kingo ke baka no baka samata kada bi buno lili baka taki merke ndo na timi ele vola kan di rabi timi todo ko ratungo na basketball ndo na gitu tigilili besar tu Amerika
Ni lori ndo na ngone ngitu tu bo pina ke California. Era ni Londres ar nanto na university mai na East Coast. Arto somo mai no na kani puli ba kasar nga kena lako-lako. Lako juga upambu na kampe nga be pagareta juga na turangan minista turangan ita sirnan ronro. Oya me na lori mbeka pa binaka me nando mbeka na kena lao me na biwata sendo na kena ngoni sala me na virikotori me raudi na zakatuki na me transparent mek. Belete sonda kene lako-lako santu lako tunggo na ngono saranga lori nga kina induan na ngone na undo baka samata kan do kapata tuna cokes mai bici ni kapaka ando na ngone sub junior lako sar mai nando na kurni buli mai na zolo ke evite na ngona nga lure kine kama de nona ndona undolu 5 rau nang ngona wata tunga sara 30 ulu wata tu erna be erna old school de be kurni buli leo na tangane kordo wata tu berarti sa baka sama takan to ngona akadi bisar nga mai na kita na kena kadi bagis na kok song kesir sumai sar tu kadi biu to na mate lolo dan to na kurni buli kilaisar na ndo no artu tarong tu peo kilana ngone lo ya ko rani ka gongo rali ko teman-teman no turanga tumbu-tumbu klaron sa pasar nga de pitan lo o ko men kiyamba kemengo sa di begitu hareta yan na ongger ko ge bakakin na ka sangkita kango sangkai irtu sangkai soma kede no zuru na non na mai zurimbure na bikato zo ko ya o yau na bik lebu sa itu ni chuko ni siang ni binaka na bakasamo ya o yau sa retungan na kena bakasama fatal gango sa bang buru-buru saranga di nonang ngole na kuribulia melei vivi sa lako talenga ndo na kuribuli rongo talenga sa le buli saranga ni kina arani tosya sarto ni kina nonang bulai yo oke dan ndu itu nanda raya na ngono go ya so rabina kata me ndasa seka ko maden siata ka buka non reports tagi chuko na potential athletes may na be kurni buli pa bimbi na outer islands of Fiji interior may be kento to na be kurni buli lelebu kento to chuko nga ngoi suba kena be puno bole kata mata na puno nga ko ta ka chuki na non reports tagi chuko mai oira na be ngoni buli to dongo bakata laki na sona ngoni buli mai na muy rani non tabuno go tapi talo tunga pa sa na ka binang oyau na nungu na numa sara baka tigiau siang ndo na kenata na baka sama ya kama ndo na ngone linga ndo tagi tu na susungi tu mai na ndo na kurni buli angkare biko tunga chinana harto lang ngain harto satu na ni biko na all boys all girls sona geng ni ndo na kurni buli na lubio muni ke baka ngoni bandonu ya ni kun lenga takin to na kanon na lako mai non li buli ngona bango komela didi ngabe kitu ni kun lenga tak na o serik ngana buli ngola ni bali kami soma kedan bebe asaba to ka ya awari tak na minsta kito lang gay nambe manta kito nang gay vital no taga manta na kena vital noa meron ni maudoko na kina na vital no to doko ko vital lo chikin na kabina ko na mudu lewa arto nang gay lawanga orto na bilu tagi chuka na tampan ni buli ya monta ka no go berita sandor kanon rang toto kan ire berita gi bugi tu erna ngoni buli to londo lo bakata ndo ta lembaki ko zo berita ka to samengkangka orto na anti ta ko school na leo batala kina ber na dorbo orto na dorbo main Koni Kuilai Maris Brothers High School nambaka dana borongo na share ka tarapa yo chebida ni tugu ni bolongo oya me dana rongo tamata na share ni Korni Buli na Mahatma Gandhi Memorial School dona share boya bikenda dana gerongo yo chebida ni tugu ni bolongo Wakailavo en Wakarobuka, Radio Bulan do Wata San Francisco, Mekoti Kanda Watamai. So if you're interested in learning, right, our campaign is open to everybody. So we would love to be able to provide you a basic education on finance. Kaya bakay long binaka may sana kandua, sana tiko binaka talangana kena isaw. If you are thinking debt, you will attract debt. Na rao kan langa ni tos na chana kemu isau, me baka na ibaka tangan tangan ni nomu tumbu.
Rangoda na imbalan-balan di vakasa mango ke na bunga tele na nonda programa waro taki. E na ono na kaloko na via kami di waro buka vi kemado ya Amerika. Dona kaloko na singile puni waro wai vi kemado mai viti. Wakai labo e na waro buka. Rangodi kina na nonroi waka sala na kena daw e na vika wakai labo. Radio Bulan do vata San Francisco. Me kauti kanda vata mai. Ngandreba na bei buke ene kena semi na nomu libo Senegas kita urani buke iko. Girita mai na Empower ena ono rua ono saiba dua liwa ono. Nada be kumarota ketiku. Senga, esan dondi na marau kina voga vingile wo wakila. Balaka? Kesa mani ka vivi na nongumbula ke mundo sana senga ni lenga. Dona senga talanga ni rere walo ma se mundo waraka tiko ni labun reng. Balata ni swada kabatu na nongu life insurance policy. Iko da kamu tuwa kata ya? Satu mumantanga na numun ranga isenga tu na nonta tu pepa. Sa tiko na mate, se senga na pepa, senga na lenga. E se rawa dua na nombu life insurance ve Lincoln Heritage Life Insurance. Na kambani ni life insurance ka nga niti kenda vinaka na itoke kanda sama ivoga tiko ngoya Amerika. Rawa sar na boga leo fomo. Text mai kina vasa iwa walu vandua, tolu walu lima, ena kena tuku matelalai. Yavalata, Dionangai Valata, and Radio Bulan Duavata. Veitalono te kina na vika membaleta na nondong bula, mai veira na kena daw mai na tambana ni bula so. Nasi, na puniwai. Promoda na bana kaloka na vika Vilitu City, and a veito kone ni Lincoln Heritage Life Insurance. Na kamba ni Life Insurance, kanga niti kenda na kaiviti Amerika. Nggak usah boleh udah bitokan di juga na kabi de bengara batintai. Si bikin dan 5 na 8 menit bulu benagar to na mati lolongo. Pe nugu aubu ino kengarau. Weka wele ubun de tiku na kamida ke na morning ganga ni sere ke na bakatangi reki bakatangi tunde itu ke na ngodi turanga cisu sanji na nimbulu benaka na ngodi turanga na ngodi sau benaka na siamu cuma malema na kabi de bengara batintai nimbulu benaka meramatan kali mareta ke londau nimbulu benaka benaka sau boleh na siamu cuma na Walnut Creek na eka binang ni kuwa bakatan laki na wana tidimuni mai Sacramento bagan ni binang tu ni bikim rau na eka binang ni kuwa na uwa seipora na uwa kerawa na puno ni sa bingara bicuki na eka binang ni kuwa sa bagan ni binang tu ni bikim ni mai Mountain View ke baka undonu ke sabi sa umbeka ya sa bagan ni binang tu ni bikim ni ke na nomuni matubale ke na cucu baturang mai na 5,000 ni bulu benakan na ngori turang tu kumbu mai batu lele ke kemni to sar na siama cukup mai kina na eka binang di kuwa kemni na turang na marama ni batu lele oni begitu merke menon to puno lama nubit sa bulu tu ni kemni na radio bulan do batang bulu benakan lela na sobi San Jose bakatan lagi na be tapaleka Miss Lodo mai lotokan bulu benaka bagun ni binak talanga be rono bitamani o momolala bakatan lagi na bitapali noke mai loto katalanga nuita to kung na bito kani na eka bi de rabi and da bande to kung ni bikemni ni don sere lele besar juga mai rongo juga na eka binang ni kuwa na be dui platform so le besar play tagawa bog sar tunga nonra talipon di bikau yaki ya kena go minta na Julu my darling anggo norto sere orto na ngoni bulu orto boru taki en Mahatma Gandhi Memorial School dapo bibina kana bugun orto sato so kita lucu ngamai baka sama tagman ko baka rua kesaya yang boleh tangan kandaru
Mongala sayani
Yo sandi sar mati to suka na dondo no porolo wale nganga no i pulo na italo no bodi loma membalet ento da turanga da tangani Valentina no da puno loma no wichi da kilabinaka Victoria Cross recipient en ngodo ni non rapogi tabi na ivalu araka kadi ni tangi tu en ngono go wakanda bori tu na ngonra abuka sabore ta le kadi ni tangi tu mai rabal mai na yatu Solomoni Captain Corporal ni pasota Sefanaya suka na ivalu ken ritala no ya vikenda en kabi di benga rabdi dai si vikenda na lima na tini ka wal no miniti tini ka dio no miniti dona ngol tal mengon na toko ruota kina wa na rongo mai val ni songo anda wa bi na chuko en buku no minito ko chuko no ni betu to sar en ya kabi di benga rabi en dai ya na bago ni bina kabirto na mati lolong to ker ser chuko mai orto na kruni ohana sanji na ena East Bay bula bina ka seli sana ke Mary bakatala kina be Grandma Tongi o Lose o Lona o Ahi o Auntie Sila ke Nola abidak sabale bua Susan Rasake na sema chikem do bachumai ena ya kabina kan ko bang total kruni ohana ena East Bay seli o sana ke Mary wakatala kina be Grandma Tongi, Lose Lona, Ahi, Auntie Sila ke Nola, wakatala kina be Miss Rasake na kabini be ngarabi dai. Obang bula bin dono tabale ngole pani tu mai lotoka, mai langere na korturanga lebe suba, ya medesino ya. Wago ni bina katu ni be kebuno roktafale, ni tagi toka chung ni bitokani na kabini be ngarabi dai. Wakatala kina be yerto na mati lalau. Nei Sarah Josie siamo sar chuko mai bagayawa sing bagayawa bola ka tongango Chicago Illinois Merke no ita to to chuko ni tokan ni ser na kabi di bingara bindai ono pa bulo talanga pe Malakai Tueli kina nona mato vale brother malo bina kana siamo chuko mai na kabi na ni kuwa mai Santa Rosa bakatala kina pe na nombo di Marama tapalindingi ke ronongone anu ita gini toko cukup nabi tokani na nomuni ngarabi tabi tok na Londina maya sana gor sana bebe pinakata sa suku tukon taka me murumbali sarna turanga sabago ni pinakatu ya ni be nombulo buto talanga me na Carlos Street ekinoya na ekabi pinakar be ngarabi dindai wata laki be kemudi to saro ni sange ndo pata cukup mai na no to pata rotaki bulo pinaka sista su bagara rawa pan sandin de binaka na siama chukumai na kabi na kuwa baka nuni binaka be rto talanga na mati lawa to bin garabi chugo na valimbula rongo be no to pono mani bichi mai koromumo mai hinga tonka muchu dola bina dombula binaka murumbula na turanga na marama dorbo ke ngone lawan do siama chukumai kina na kabi na kuwa rto na girls e conquered sala osana rauna ohana oi lei rto mbeka ngango ringeta lemba mai no sorry na numi kemuni juga ni ringi na kabi na kuwa wata lankina be erto na mate lolawa nei andon ser men numi kina ona ser saukula nama cuma ndon ngongo numi kina kere simbolo mbiu ke apinis tambakau mai San Jose do bulu benaka wata lakina no matanggali mari ke tibi mai asa ni bulu benaka turang matanggali benaka sabule bena bitoka na kabi de bengara beding dai klara to sa mistake ke muni chuko bale bortona krui terra linda na ngono to bitan lo chukina na eka binaka ni kuwa wakano ni binaka no kuchkenda manda serne Australia wakan saludo to bikenda na kavi serve ya nongu itao klana zab dortega bu meke tu na kavi me azoba ngani kinda na mataka na raramai Wele. Gorto na mati lau to toka klana zab atau vida na tarambu ning live band sen live music na ngono ya Joe Cheng George Knight tu na sangalau ke Ray Fungawai mai serne Australia pambula talanga be ke kapitani Peli Lendua nang sa bole na sama cuma na kabina ko brother Pete langi lebu bagano ni binaka na vito kadi na kabi ni vingaravi endai daru mai taura tale me azaba na ngono saranga sarara makin na benua mer saya rekeda na tamata mer redi kendar darong ge meke tal tu ni ba malu er na kanga me ai siang ni malumun na durumun raw emino
kane Niambuluti na surena enangele ado memburo romai Awana nama mebu amua emosini amai bakadala Suruto wale tu obusina matua randa utukura tu Hakimuni vivo sadiru wasai badiwa kila Mai sabu na koroni buli rongo akumberi bolima Marisi na koroni buli ni tangane kolewe na talenga Ekele viri boli no darundondo moisa maubole kama Esanu wale tunaya lo meraivi kenuni Memakele se casa nandondo mokele viri tungo Esama lutu naita kele bakande kakina bekila Ena serekile ni vuli daru aluku da bata bolima Kaikina matani dangi ado memde wabisu basarayani Wagdala betom nani ani nongu vuli kina vuli toro dake DPAF na koroni vuli ni beba karakaki Kawa susungi dake voli maikina isa nongu daulo mani Kosutiko na yambaki baka vuli ado memdewa ikete Sangi malau ndengana bendo moni ruitu tuka baka oti Soku meva kana wagani wa imarabu ninda kibinaka Lako bakangito kibanu atani kosalai babada Salve yana no mi bakara lesenikao Rasate maki kumbeka naito boni rasa maikea Ambani niwelo makola kindingi aranda ukaya Nasauko ulambeka mayo sitereli abuni bereda
verdad. Tambani niwe loma pola tiningi aranda ukaya. Nasango ulambe kama iyo siteveli abuni verdad. Nasango ulambe kama iyo siteveli abuni verdad. Nasango ulambe kama iyo siteveli abuni. Radio Bulando Vata mekauti kenda vata mai San Francisco ki burubura sema mai ngai waseyani. Vive esa
Radio Bulan Dua Vata me kau ti kenda vata mai San Francisco ki buru-bura sema mai gai waseyani.
momu isa no bulewa e koula lea ruandua bekana e mati ala kakawea betau kena tina nandu momu e na woni no mula isayani ulei no bulewa morongona kana numa nisai kotandu amokilau mararawa motikina lesumai netusanatiau neunomu bomula monuindei ena wakatu tusa ongo e kandina Totoo na tumonto na siniaka ni Landio yan to serba kausar nando mo muisa nongu lewa ko woni mati tuni ndo mo na bingo na to sarai ya da bagu dimna ka berto na mat serbi na ko ya siniaka nando to mai to setu ko malo bikenta non do bingarabi sabo bikenta e tini ka bana miniti me ono na kaloko kento no biokan la maningo no bimanyo to san ngolekina wan non to ito kinimbula ndana rongo ni kina non de lotu e na kebela ni ko nongu chisu nongu benua rona bingarabi tali ni kina tal talangasi gerindin tal talangasi bulono main na songko lotu na New Methodist Christian Fellowship me bakana kene rau en via kabita bo bina ka chikono to bingarabi to mekina en vida na bula sangochi na via kabini buki lulu to sarge na maka chumai sia tabani kita ki bikenda en na kabini bingarabi en ding dai bakano ni binaka ni ta kini to ka chikono non to bimale wai chikono ka binaka ni ko na to ro ta mata bikenda wen itu tu unda sarungo do chico bekento merke lele bekento sa kana toa chinga to sa le do tu na melau sa to futile ke baka o chico sabe kania saranga mai so abi matangali sa sal ni woitui ene katini ka tol ni singa ni bulongo ene baka der chiki no ya ando na seafood banquet arto bita pata chico bekento o yan turanga na maramu ni sana baka turanga ono ikan dabu atana chico na ono foundation seafood banquet ana poder chuna katin katol ni singa rua na kaloko na singa lebu kena bitu na kaloko na kabi ena Diwa Ross Valley Drive San Rafael ngona kena buki chunga na bi korini buli mena sana baka turang kantabu abi matala ital ni bi tuku lepani bun turanga anas korita mana kisere mangiri orto na gawe bulungo di kenda chiko ena singa ni kanoya iya tawi andonan ronan dola ndona tikite Ronio lebi buku kena na buku ni kena titi bagi cuko na ono foundation kena no to bi buku cuko en no to lomba ni asana buku turanga o kandau ke baka bendo no mutikite be kan lemani anas korita mana ban taliboni bitu saiba bitu ruo walu ruo saiba tolu bitu ke indidimba ba saiba walu bitu lima tolu bitu ruo tolu ani tuku me berto no ono foundation na kabinaka ni binga rabi ndai ya na ikeruanga di tuku tau apa di teken da chukina o ya na kapa barrel mbula arto ambita pa chuku bikenda arto na gangs to doko
en Mbulo Bay Volleyball. Mbulo Bay Volleyball go i Haywood en karusa lisinga. En mato sarga mengo ni bosota karusa lisinga en voi tini kabitu lisinga menda papata en singa ngo maina 5 en kabi kena tini kandua na kaloko en mbongi lebu Mbula Bay Volleyball Kaba Barrel Party. Rongoda party kanji nango. Baleta so mga $5,000 o kana o ngunu yang gona e tutal tunga indona bayo nanga bulianga na me mumbia ke baka o ngunumbia e nanga indola chukuna vitu na koloko e la bodero chukuna 24989 Santa Clara Street, California 94544 Sapphire Banquet Hall na prepaid nga na dur sa buka sar chukubo tol ngo zel tagi Peter Isaac Rawa vasa ibo walu ono tolu vitu tolu rua waluva walu vasa ibo walu ono tolu vitu tolu rua waluva ve Peter Isaac somarau na $5,000 ya sa parong share ve turangayanu na bonga mai munia baka laki na ve chosa ve ciuciu loman ni bosota turangayanu sa katalngaw ya chao sanga nguni ang kono tuya ni mai na 5 kinetin kandua otia sanga baba kaya bitu karitoa puak kababi baka laki na chop suey beef kena chicken palau wata batuya ya sambo mati binang zerna o munusili na biokani. Oh ya, baka nui binaka nui taki ni totoka chiko na vito kani na ya kabi de vinga rabi dinda ya bida ni tukutuku enda mai rongo de chiko na ya kabi ni vinga rabi dinda. Ya bandu talita kan tona serengo ko tabaka ve au na marau. Go e rongo de tuika na bongi ni singa ya. Ko sa dambiri. Don't believe in that. I'm going to my man. Quick. Volume. Toss the gabale like. More than a Buddha.
Creations production.
Turakan marama da rukin wana leo totoka na tumondo tun wele na Paradise Roots na kabi de karabi ni nai kun lengan tolo mani taka bangana nomuni taka oni vinakata sa onon do weekend na kaloko na kabi de karabi ni nai kibang ni sangi sama chuma ni sama do tu mai enon to pata de karabi ni radio bulun do bante San Francisco na kabi ni Singapore ke lulu ni nai sengai sangai ko itu ni boka malu anta kui malolo sanongo o andi mate di Singapore kami padir lolo matali tue ya se raram vinakatoka klani ndamaru takatuna ndo bito sai kine kevena ni kuso sange suku chikene takataka e vale weekend toe California mai Seattle kelas sambung sarto na bunongo na so na buno na East Bay sa pag ni bina katuyani weekend ni na kabdi bi grabe dinta sabanak la search gabe na kabdi ko endo badi keretal chuma klanto na maram ni buno mbalavu bekango si maram bekani matuku dona share ko kento salanga to cho sabar takanikina ni salanga tiochi yesa dora kada dona kere chuko mai membadi bakatang Italian ena kabina ni ko ni ochuma de to evident tu ni people ngonta kabina ni mantene share me ko chikenda to di baka malua kina nonda rongolutu ena kabini ko isando umbulu binaka dosengai toki mai endo benaka tu bangara Iyo, nimbula binaka. Kito singi toki bo sarangamay. Satu token dino Pennsylvania. May baka muli ang madoni turtana dadaka na tumbuni wayway. Iya, kito sa mista kasaranga nakakana baga biti. Kito rongoda, nitugay kendo na stonda wuli tagi kenda to kakana. Iyo, na Fiji Cover Store. Ito kasaranga ilingori. Nakakede tukina. Na Fiji Cover Store. Kau te viti mai boka boleka ka boka se butaka na boka nanalu. Boli te ki tukina na tinika, tini bulu makau, Taka's ice cream, na mateni, na ika na mbele. Yado kina chase ningu na ngona, na twisties, na bongo, kay na bean, kay na bungatali. Sangay lebu saranga na ngona, kare ngona binakandina. Ngay indolo bo talanga ango na nondato boutique. Boli te kina na isulu kanta kilaita ni kina daga dilinga, karami soli boy loloma. Wei kemani mai Pennsylvania, kena vebu no boleh kata. Era talangani wakau tengah mai na nomoni ota na telefoni se email, karatau nangai wakau tengah na nomon do boli. Yana Fiji Cover Store LLC, 100 South Mount Vernon Avenue, Uniontown, Pennsylvania. Nabari telefoni vitu seba vitu, wadi orua vitu viwa vitu ono, se bandu lima tolu seba vitu, viwa rua vitu tolu, se email kena Fiji Cover Store PA@gmail.com. Nungu chisu nungu banua. Dorongo de na vima mani ono kina vitu ene kabuni bugululu we kemada we California. We mani rua ene kabi kina tolu ene singalewu ni lotilewu we kemada we viti. E warotaka na New Methodist Christian Fellowship USA. Rongonde ene radio mbulan do vata San Francisco me kauti kenda vata mai. Beka ni paiste ki tigro no mulore na buku ni smoke check kita urau ni buki iko. Girita mai ni tu team ni Empower Team and Southern California Pacific Islander Community Response Team mukune kina na bibu ka bagay labo kasi ni saumi. Gir mai ena ono saiba dua liwa ono. E levo tu na matanggali life insurance e Amerika. Ka levo talanga na kena itu. Ia na Lincoln Heritage Life Insurance yang aniti kenda mo binaka na ito kay kanda sa may buhay tigo-tigo na buno lewo mo. Kaya wala may wangande, sa may buhay tigo-tigo tunday. O tawi matitiko sa sen. Raw sara na mga lewo fo. Katigo talanga na ilawi maruroy. Lincoln Heritage Life Insurance. Nakamba ni dondo nga ito sa mga claim. And the loma ni rosa nga bulu kabana yawa kasama niya na lenga isang oti karuan na yung bag. Sigaw mo na website na tungkol si Textby, kinabasi ng walu-walu-walu-walu, tolu-tolu-walu-lima, e na kinay tugu-tugu matay na lang. Lincoln Heritage Life Insurance. Nonda viti, ke ngasi ni buli paulange reki. Rungodi ena 5 na kaloko ena kabini lotu lebu. Vike mudo e Amerika. Tini karuana kaloko ena singa lebu ni baka romboka. Vike mudo mai viti. Ena radio mbula tua bata, San Francisco me kauti kenda bata.
tobi nungu tati kuna hepatitis B. Ya sanga tuni bakilau ko ento naka. Mea dabo ningele itaura na hepatitis B test na matau sao. Asama ni lidula ni tataro ni hepatitis B. Karato sana tangu makikina na nito matubabali mana matire bakyo. Sakabi bikina manilin dikebi tator na hepatitis B test. Witartar mai kina taliboni 527 ono bituba 5883 sesikovana www.sfhetbfree.org na kena itukutuku matalilai. Bina sabole bina bito kali juga na kami di bingkai rabat indai sibi kentana ono en 5 miniti ni sambulu bina katal maila turungan marama daru kena kone leo klan di antuangan nonta break lele ya commercial break bakar do tukuna tu apa palang en bengol tu tok saria au napa ne bina numi mantakan ser na kabina ngadi kuape sen lang kalimbiu malo boleh besar marameanu bakar nuni bina kacukai dan bukunin kerabita bina bil niu no pola tok mai tampan ngore sa bakar nuni bina katuan bike munuke nomu matu vale mai nonta puno lama ne bici anu itakin di nasema ciketa watu cugo aweta bitoka di tuan nabi akabi to toksar wakata laki nabi orton na mati lawa ne tabale wini chili bede bulu bina ka wini bina kana ndo pata cugo mai nambua en akabi bina di kuasa lolong pembimbi sartu en be kerua anu itakin di totoko cugo nambula mai nambua na ekabi na ka dibing karabin tintai kira cuma mer santuru na sere anta sarungo do tal ngana nadhare wa nene mburai ole nadhaba manda nene eza yana kena ba nanronga tekia nadhare ole tali tenggal la men tala bos wa Amerika ba nanronga nakabale bua mbulau nangay patang itekan don ngol legal kamengo dona sertala sa keremengo ko sao me adobo New Zimba be niro kai karsa ini mati ke tu ia sawa mga bibi niro turang tau ni sawa chigo sar na border ki New South Wales my Broken Hills ko ia sawa me adobo New Zimba mareda lang besi ona pambulo talanga be Seni Shining Macarios so bulu bina ka sista na marmago nogo sista awanu ni bina ka da buku non rasia macuma na ka bina di kuwa na non ra korbo ya na bunu apa to kai sartu nga korni kelo na korbo turanga mai zau tata na ka bina ka di bin karabin tai apa kan ni bina ka talanga di be wele be na non ra turanga nunggu neta binak sabale bu fals nomuni siama cuma naik ka binak di kuwa kena matubal na matai rebula nak sabale bu nabi to kadien ka binak di kuwa big bro ilai tia tama imbek ngoni to mele bu talanga San Francisco na ka bin bing rabin tintai nuita kini to toka cikun non rabito kani tigo mai na ekabi ni binaka ni kuwa keke bonito to sar na turanga na marama na ita ni asana bago turanga o te lebu au ba bimbi chuko pe Mr. and Mrs. Matai Rebula na ekabi na ni kuwa seni lombo bimbi an bituranga na ita nita gini toko chuno bitoka na ekabi ni binga rabin ita ndana rongo da bitarabin ko bitana serre ke buno balabu ya be kem do me matuku Nazare nene mbura Koya sawa me do ni
Ni to wale tu na kena
Isa tavale de me va
Yorto bota rocho na biokari ba bichu be merasa tur to marama to nandrong arto chungo en Bay se California na tapa be ka eleng kai be nene ye lenga lebu sar chuko nene na ka binanga ni kuwa lebu chuna kai be ta chuko siang ni tali ta chuko on to na huna ye sapa ko binang ta to kan yan munre di tangi ngusu ituma en italo ni seroya ka kere ital chuko mai virto na marama nandronga en eka bidi bingara bidingan si binaon rusul ko tolo miniti sanda na may vita taw na kita ngay kes arto to bagaro tal tunga arto na isang lo to binakan na Christian New Methodist Christian Fellowship en buku na to bingara bikenta na kabini bingara bidingan ngono binaga bikenta menta na baka na amata kino kenta enta to sabili new tunga enta sabili new tunga men na moniti kin se dolele sartu na ngoni diengo menta ngol ngol menta ngai sokolo daran rongo te sona itu tuku binaka na kabidi bingara bidingan dora kana nugu pagabidi binaka tak na non debito kana na kabidi bingara bidingan sana mai itu kita medike bagalele na itu to di bingara dan na baka na amata non to program katarava ento nga miso tale na kabi ni mataka nang sabule na bitokan na kabi ni bingara bidingan kuch kada tu ya ni non to program katarava dan rongo to na serengo mai virtu na matilolo na Calvary Temple niotia dasan gay pakanamate no the program na kabi na kuwa yo pedila no bono munindaw ni bingarabi ni pagati ng utako mantan na biokani enta nga miso ni mataka ni sati mo demanda. Oh, hallelujah!
na turanga kena marama kila na kalongo. Praise the Lord. Amen. Nongu Chisu Nongu Vanua. Warotaka na New Methodist Christian Fellowship USA and a radio Bulandong Vata San Francisco me County Kenda Vatamai. I am the life. Are you lonely? Looking for the answer? Join us daily at 6 p.m. only on my TV. That the pastor should rise to a level to become a strong man and a servant of God. Amen. Hallelujah. Dalam niabu, nabi turang bale marambale, turang ni koro, bikin dengan sayang na toka. Nes bang manitite si, bikin da sa gay mga tu nitite, sa mga bulat tukani, and sa gabi nangan ko. Mga bulat tukani na koro turang ay nay malabaw. Kito at tukani kina na taon no season, kina bi bang ramataki. Binawalebu, turang na ngonisaw, binawalebu na bidingong, binawalebu na binaka, binawalebu munisine, anya na malisong na singa. Sakali mo na pakaminunaka, may na may television na kapatala kina na timi ka lang tugani and nakabi ni Bukilulu sa kali mo na pakaminunaka. Pakaminunaka tuta nga na bongi weekend to na tikina makaturang may tonga ng gaboka. Binawali mo ng bongi na numuni sinete na numuni interdenomination sa kali mo na pakaminunaka. Bigam do na turang ni Banua sa kitumay bitaw no tagatugo na no mundo ndokado no mundo rokotiko na kaya bagay doon ng bongi. Sa anda sinay na lomani ba luto sinita nga ito sa akali mo na mga pinaka na sige binakani ko. O ang mula tigo nabigay kemo ni na turang marama ni tu na biya seguro so ni do talent ang may na programa binango. Goy sin programa ni luto go na programa sa nga ni bitala no kada do rumah tu vale. Reda ni karo na tabi tu karo na bitala no na ilamo na kakana na masosei. Hindi pa kayo ang atake na nonda biuta na kami na invest kina kung ano kasawa ka bulara ramatugani and matagani singa ninday weekend na dorbo na ngone lewa tal kina weekend na ngone ukasa na namagito ko na serki ni buli sa kay baro tiga muna 2022 and nabida na magaw may go sawa ka bulatal tugani and mataka ni singa ni kuha. Also, we would like to greet all of you that may be still lazily waking up in bed and watching through your phone. We would like to welcome you also this morning. For those of you that are actually listening in outside Fiji, whatever time difference we have with the country that you're staying in, we would like to say Mbula vinaka and welcome to the program of Family Table Talk here in Fiji. Yeah. And we actually, this morning, it's drizzling like what Ngasalevu mentioned. It's a nice weather. Just to sleep in and have a nice hot cup of coffee next to your bed, or lazily just pull up the blanket or the throw rug on your lounge and just watch TV. It's one of those days, one of those mornings that we're always looking forward to. So we would like to welcome you and thank you for joining us again. Like mentioned last week, we had started these segments that we wanted to share with us, so it helped us to cover quite a few things when we have Family Table Talk. So we started off with the life and healthy living, and then we go on to what have you done? Just a quick, look back on anything that you have done towards investment, towards your saving, towards anything for yourself, for your family, and your plan. And also, thirdly, your relationship, either husband and wife or with your children, mom and dad, and also your extended family with your in-laws. There's a lot of things you can talk about when it comes to Family Table Talk when it involves family or relationship. So those are the things that we wanted to highlight every Saturday because we believe one way or the other, any of those three things, they are part and parcel of our life every day. And if we do something about it today, it makes an impact. And it also, help you to create a momentum for yourself in terms of challenging yourself to better living. I could say healthy life habits. That is very hard to do for most of us. But at least we can hear something about it, and then we can choose. Maybe not today, maybe tomorrow, but one day. And we're looking forward to have you with us every Saturday morning, because as we go together on this journey, we're actually building up families that will enjoy
their relationship, enjoy their family time together, enjoy good health, and also a better, maybe a little bit longer than the normal to live and enjoy life, other than life being cut short at a time that no one planned. But sometimes we invite or we bring these things upon ourselves because of the way that we live our lives and the food we eat and just the way that we treat our bodies. A few days ago, I was checking with Taltalga Sosea and also a program with Tsokatamidiwa. There's a lot of family problems that we're facing, especially the breaking up of marriage. And especially men are calling. Yesterday again, a very sad story. And I believe family talk like this maybe can assist, help other people to understand one another as a relationship. Because of the pressure of the life that we live now, maybe lifestyle, COVID, the repercussions of COVID and unemployment and the human rights that people are not like have the patience to live together as a husband and wife. And there are a lot of family breakups that are happening at the moment. You don't know how we've been having the segment. We only start with the health and life and investment. Maybe today we change it around. We start with the family. That we always end with family. So like that relationship. And for those of you that are joining us this morning, no relationship is perfect. Every relationship has got its issues, but it's how you handle it. And not only that, like when you walk into marriage or you walk into a family, sometimes you have everything. So it's so easy for you to say, okay, this doesn't work for me, I don't need it. You know, you walk away from that relationship. And some of us, we walk into a relationship, that's it. We give all that we have, and we have nothing to go back to. So we stay in whatever it takes. No matter how much abuse, that's inflicted on you, you remain, you stay, because there's no other place for you to go. So there are a lot of, like what Gasilivo mentioned today, because we have a throne room for the ministry that we have callers calling in for prayer. And also we have that Miracles Do Happen program that we always advertise the phone numbers. And the summary that we have one of our manager who manages, is a senior pastor, or Sarah, he actually does the analysis of those prayers in a week, and then he does a monthly analysis. And all those, the highest count is on relationship and family problems. And that is why we believe some of those issues that they call in for prayers, we try as much as possible to bring it to this table so we can talk about it, and maybe we can, learn from it. Maybe it's happening because you just don't know what to do, or you are stuck. But, having this kind of program and being able to talk about it will help you manage your relationship just a little bit better. And before, there used to be a high volume of women calling in, problems, like husband having extramarital affairs, or husband not coming back home after work, or coming back home after a few days, or hanging out with his friends. Following him around, taking other women. Usually there's quite a high number of women calling in. But now, surprisingly, it's either on the same number of men and women, or more men that are calling in, vice versa. Exactly what was happening before, now everybody's doing it. It's not only the men of the house doing it, it's also the women having their own affairs, or just having their, I believe, like what Gasilivo mentioned, everybody's just fighting for their own rights. I mean, you have your rights. In the world, everybody's got a right. Women's right, men's right, children's right, everybody has got a right. But to make relationship work, we must allow that right to work in certain ways, so you can still, hear each other and stay together. Because if everybody stand up and said, okay, I have my right. Say, if I stand up to them and say, okay, this is my right. I don't need to be doing this. I don't need to be slavery to this house. I don't need to be cooking or doing these things. I'm a woman. I have my own right. And then
The children will come, okay, I don't need to do my duties. I don't need to listen to my parents because I have my own right. Or the men will say, okay, everybody just do whatever you want to do. I'm not accountable. I have my own money. I earn my money. I don't need to pay for my house. I don't need to be buying food. So if everybody stand up and say that they have their own rights, then we must be prepared to accept the consequences of a family not working out, because everybody is just standing up for their own rights. Well, that is what the world say, and that is what everybody live by it. But to make your family work, you need to really sit down, rationalize all these things, and say to yourself, okay, when do I give in my right, or when do I submit, or when do I say, okay, I will forego this to make my relationship work, or I'll forego this to make my family work. I'll forego this because I need my family to be together. So those are the questions that we need to ask ourselves. How far do you go, or how much more you need to do from your end to make it work? Lebo na matu pala kabor. Isa mo lang nga nabi weekend na bono ni daka e hadu talanga nabi korkor. Kaya bakanda nabi tiko na bono ni bibalo tutaki senda rongo na tukunyalo be ir na marama tiko na lomani kor. E hadu tal tunga vir. Nakanga abi tiko weekend ke e hadu talanga vir ina vi korkor ni non da bonua. Ko bakambota isa nga ni yala ni kene bi kemni na tuibo no tani kemni no tani sanga indo tani la nabi kaya da kina. Okay, that's my problem. It's my own business. You two don't have anything to. We don't want to interfere with your business. We just want to make a mention because we see the result. The result. The rebellious children, the children that are just being there. I mean, for us, it's a good example. Our eldest daughter, her marriage doesn't work. Because like we just said, we're not blaming anybody. We don't blame anybody else, but it just happened. And then in the process of what had happened, we have 3 beautiful, handsome grandsons that are the result of that breakup. They are actually, hacking everything that is coming by. And most so, like, we are still, strong to look after them. And we are looking after them. They stayed with us all this while. I want to thank their father who looked after my other 2 grandsons, and they just joined us about 4 or 5 years ago. But I had the eldest one that stayed with us right from the beginning, from birth until today. And today is, this year, he's 16. In 2022, he will be 17. He's 17 already in January 28th. So what we are trying to say, like, we are not talking about something that is not there. We are talking about the reality of things that are happening, that no one is perfect. Even if you go to church, it still happens. If you're a pastor, it still happens. If you say, okay, the church is going to save my marriage, no. Every marriage, whether you go to church or you do not go to church, or whether you believe in God or you do not believe in God, every marriage has to work with the combination of everybody putting in their efforts, which means God just doesn't come and save your marriage, or going to church doesn't save your marriage, or your parents doesn't save your marriage. No. It's you as an individual, man and a woman, husband and a wife, that you will say to yourself, no, I need to save my marriage. I need to make my marriage work. Marriage is not smooth sailing. There are always disagreements. There are moments when you throw the ring, and then some of you threw your ring. You look at where you threw your ring, and you manage to find your ring. But some of you threw the ring, and that's it. You lost your ring. And maybe you're going around with no rings. Or some of us, we pack the bags and we throw it outside the door or down to the steps and say, okay, take your bags and go. And those are the moments that we have. But yet we try, we have those moments, and we have those good moments. We have the argument moments. We have the hitting the roof moments, all those moments. But whatever happened, that is normal for any relationship. But you need to find a way to be able to, work together, love each other, stay longer in the marriage, to benefit your family, and also to benefit your children. Some of you, maybe you're on your 3rd or 4th marriage, and still trying to make it work. But in your heart, I believe you know that you can make it work. At one stage, you love that woman, or at one stage, you love that man that is standing beside you. So, and more so when you look at your children and say to yourself, man, I love my children. I wouldn't like anything to happen to my children. I will make sure nothing happens to my children. So no matter how bad the fights can be, always have your children's faces
at the back of your mind, because whatever decision you make is going to affect your children. And every time our marriage challenges mountains, and the last thing or the things that does not work is turning against one another, or you go separate way. And that is the last thing, because we already give our vows until death do us apart. So that means every problem that come your way, we have the capacity, we have the God-given capacity. Whether we go to church or not, we belong to any denomination or not, I believe that we've been given that energy and the wisdom and the knowledge for us to solve our differences. And that's why it is very challenging when we go through troubled waters, when we go through present area, uncharted waters, or when we go through a financial situation, when we go through social issues that we are exposed to now. Never before. Like our parents and our forefathers, they live in the village, so there's no other way for them to go out and do their social gathering or social get-together. But we are living in the world that the whole world has become just one village, with the social media, phone calls, all these access to people. They can Talanoa session in America, you can be part of that, or even in the UK, or even in Australia, New Zealand. So the vulnerability of our marriage to be attacked, because wherever we go now, in the rugby field, in the workplace, there's no more differences. So we are qualified. Women are qualified exactly to where men used to be men's world. So the probability of working with opposite sex, whether any games or in the army, in the police, in the government, or even in any company. So the chances of not keeping our guard or keeping our vows or remain faithful, it can be attacked left, right, and center. And that's why we have a lot of men are calling now, because we have rules and laws like you can't touch, you can't come closer. So the probability of coming together and try to solve the issue is taken to the court, and the court will decide. So we want to encourage us that we need to go back to one time we talk about, I believe it was the couple session, sometime last year. We were talking about the communication. Try to keep your communication intact all the time. We have phones, we have Vibers. As a husband and wife, we need to build on our communication. Talk a lot. Speak to one another. Regardless if the roof is just about to come down and the fire in any room, you continue to talk. The moment you cut off that communication, remember, the relationship will start to shake. Yeah, I like the fact when you mentioned, like before, you need to go out. You go to nightclubs, or you join a group. You go out and then you meet. But now you meet them through your phone. Yes. So you can be staying right at home, but you're actually meeting them through your phone, and on Facebook or any other platform. I remember one prayer list that came. You were sharing with the leaders of the church, that they were standing together. They're sitting in the same living room, and the man was having an affair through the phone to somebody outside, even outside the country. So the probability, it's very high now. Yes. So we really need to guard. We really need to keep our communication, because if our communication start to break down, then you look for it elsewhere. Because we are human beings. Yes. We need to communicate. We can talk. We have our emotion. We have a voice to share, and to put out the feelings that we're going through. And that's why we have a husband and wife to talk to one another. Even in the Bible, right from the beginning, God saw that it is not good for men to be alone. And that's why, regardless of what we go through in this life, I need you to talk to your home. So there's somewhere to voice out my frustration.
And you voice out to the very person that you are close to. Because there are a lot of relationships, but I believe for husband and wife, It's a special. it's a special and best relationship. It's somebody that you can trust. You can be yourself. You can look your worst, and you can smell your Yes. worst. You can be your worst, but you feel. You understand what Yes, and that's the only person I believe in my heart that you can do anything and everything. I do the same with with my parents and my children. Because I can be myself to my children. But for a husband and wife, it's got that special... It's special. Yeah, and you must keep it that way. Whatever that you do with your partner or whatever that you do with your spouse. In whatever way, like to be your real personal level, you must maintain that only for your spouse. And you don't do that with any other opposite sex, because when you allow that, it's sort of like you're trying open the door. Yeah, you're opening a door and allowing somebody else into the same platform that you have with your spouse. Yeah. And you must keep that. Menda marre no nonda bulan nonda bi malwe baka bi watini. So na kinda do the cover e rekilanga na watinda. Na ivalvale na nonda bulan na bakarau ni alonda na kende rerein in the senganinda sili na bi kakere na do the cover. Kenda feel comfortable in the kila ngona watingu. Ya so na kabaya na ka personal no mubula. Mo kako ni the cover vi irtale so opposite sex. May nandun na marama kaya nandun na turang, nandun na turang, kaya nandun na marama. Balat, ni wani ko na karukina. Iko sando la batik nandun na katumba, ni ko sa pakataw ke ni ko emay, na bika ni namubula, nandun na may nona na watimo. Kau bakabot ni sona ka, la so kenda na bola baka vita baleni, baka nda doktor tale, nando tale na levolo. Baka nda dada kabasara na kayo, may baka nda kabati ko na watinda. Balatan na nonda ito baka ito okay, nabita baleni, nando na menda vawati. Limo na kay koroni da kama. But sona ngona baka senga ni tozoko se kili kaya. Nando may dakati ko na nabikanda da kami na sana kandua. Balatin sa tiko na nonda matabumale, tiko na watinda, kaya na nonda irna lubenda. Yeah, na nonda pula ndua, like in your relationship, it will have its issues, like what we mentioned. It's not smooth sailing relationship. No. Everybody has got their Challenge. issue. You come from different upbringing, and you try to make it work. If you've been courting for years, you know each other, so by the time you get married, it's it, done deal. But some of us, we just meet in the whirlwind of romance, and then you get married. So you don't even know each other. But in the process during your marriage, then you're trying to, okay, I never know that this kind of person. You're finding out all those things after you got married, because you got married for the wrong reason. Maybe you love each other, or maybe, you have a child and you just forced into that marriage, or maybe your parents push you to that marriage. There are different reasons why you resort to being married without you really wanting it or planning it from the beginning. And when that happens, you must expect that there's going to be a roller coaster, like those kind of processes that you have to go through, because you're getting to know the person for the first time. And sometimes, like, you ask yourself, okay, am I in for the right place, or am I here, supposedly here, or is this the right man for me or right woman for me? So you begin to ask these questions, and sometimes you ask the questions and then you answer it yourself and you leave that marriage. You walk away from that relationship. But sometimes you ask the questions and you say to yourself, no, I will stay and try to make it work. So it really depends on the decision that you make. And no marriage is good marriage. No marriage is safe. No marriage is perfect. Every marriage has got their own issues, including our marriage. So we've been married for the last, 38 years. 38 years. We'll be 39 this year. In 2022, and for all those years, we still have little issues every now and then. Until now, we are grandparents. We still have our disagreement. There's certain things that we don't agree with. Certain things that you give up on each other on. So no marriage is perfect, but it's the way that you handle it. Yeah. The way that you take it on yourself and you say, okay, there is very, just little thing I can brush it off, or find a good time to sit and talk, like what he mentioned. The more you talk, the more you communicate, the more you know each other better, and the more you take out every frustration, so everything that is in your heart, you pour it out, and then it's done, while your heart is clear to continue to live on and enjoy your family. Because when you don't take it out of your system, it's sort of like everything. It's there. Yeah. It's there inside. And that's why I will go back. I believe it's communication is the most important issues
in a relationship. Yeah. Ni binaka no mro vitala no, binaka no mro kilai. Se mani wakada na kaya do mai. Ni tandola tuko na wani vitala no, mro vitala no. So that communication also build up your trust, and that trust. Balate mo na vitala no. Ya butaki kina na biwekani. Ke binaka na biwekani, balate binaka tuko na vitala no. Dono tora ngir mai, sa lo mai satang ni talibun. Lai miti ko. Ngir mo to na kwa. Satu kali mai mata bila wai mikro kako ni birai. Mikro 100 meters ko to na kwa ya bu 100. Ya di biaro. Ya endola tu ngabi kira mikro vital no tanto. Gitu no kwa. Ana kanga ura rota kan sa ni tuna sa so talang ngamay na talibun. Biya wo sa mo yung mosul lagi kwa mosul lagi kwa o ge bari takani. Kila na bimbi ni vital no. Ke bakaya bata batu nandrendre se mani bakada ba indue e bakada laka. Ni binaka tiko na vital no. E na bakata ratu nga mo do tiko tatu nga e nandu na ya po mo do vital no tatu. Balta bala nandrendre ana ga lutu sobuto mai. Balta na lebu ngani vital on ro vital no takatiko. Na lutu sobuto ni beria se na kae e tiko na kendo mali wa. Ni ngauna sa tike bu zabuka kina no ni vital no. Ona kibo ka mangal taka pa na alaba ko bang mo tani le musranga na biotini may kabor na bula ba biotini se may yabalati isa kabor nga na biotini kabor sa matubal ya na kay bang dong bula kinako ya ni kabor na matubal hotaro nila ko tali onara nila ko tali di ba por tu na ya ni na sekta libisa na tamana na sinibisa na tinana ya se mani ba kada na bunu ero bukina se mani ba kada na kali le ero le rawata ni sa kabor nga na bula ba biotini Kuira tarana na maboa ni maboa. Si ko kuira na mo. Ko na matakan ni singa ni ko. Go endua na issues esara. Kamba na kisar tunga ba tolo. Senga talangan indu ba kwentina. Wononi daka bula ba koro, behir mai bonu tani. Senga talindu na bula e ba kwekina. Ke mbale go indu na lenga na kate de aliado na butako na vika pala kaukaua na senga ni bakarongo na kake de regeli da kabati ko rangone dambi tiko na turno bisa ke pamadal takatiko le mo bira e diva sanga bulla pasende ni dala e bakador tiko e ado tiko bir rangone romai na bakta bo bale kabor ke mbale na waka saranga ni lenga na waka ni ababala na waka ni kaboro pero staba tiko rene tabongoni ko le musaranga dio sanga bulla pasende ela ko tiko mai ena do mato bali saya mai abala tre mato bali kimbale kero ndambi tiko ni ko kero bia Victor mo taga tunga balta so na kala lai kan darani zakaba me pa bina kata kino ndo bula biotini pa bina kata kino ndo bula ni tartara bengi tiko beitala no tiko kako ni ndage mai sota kana kabi kako ni ndo ya sa ko tuango o ko la ko no tu songo lago tu ro na singa lago tu ana bitarta vitalo tu na levo nga ni bitarta ki na vitala no na vinaka ni biwekan Kendo tu kena cakap na kaya lenga na bitartar na communication maybe we should highlight why or some of the issues that create this problem because the issues differ there can be issues of the in-laws interfering with the relationship. There can be issues of work, or there may be, their work friends always, take them away from your family time. There are a lot of issues. So issues of just having differences, issues of not being responsible at home, and doing issue. And sometimes it's easy for us to say, okay, communicate, talk about it. But yet, when you talk about it, you don't learn from it. You continue to go and do the same thing and continue to do the same issue that doesn't bring your family together. So as you're listening today, for a man and a woman, no one is perfect. Remember that. And we all have our issues. But we need to try and forgo all those issues to learn from it. And when you come in and you walk into a relationship, when you're single, fine. You have time to hang out, do your club crawling, do your whatever that you need to do, hang out, socializing, and maybe drinking on the beach or staying with your friends for a few days and then return home. That happens when you're still single. But when you walk into a marriage,
you must be ready and willing to change. Forgo, yeah. And you need to give up some elements of your life to try and make your relationship work and make your family work. Because if not, if you continue to hold on from the person that you were, your family will never work, because you'll continue to do the things you do. And the things you were doing before, you were not accountable or answerable to anybody. Now, you are married, you are accountable towards your spouse, which means whatever that you do, you must remember that you have somebody to answer to, or you have somebody that is married to you. People are saved, people are restored, people are blessed. Jesus said, I am the way,